studenti su pripremili svoju listu, dakle 250 kandidata koji se nalaze na izbornoj njihovoj listi za izbore za parlament, jeli? Međutim, drže u tajnosti, imajući u vidu prosto priroda režima sa kojim se suočavaju. Napravljena je lista i koliko je meni poznato, postojali su prilično definisani, da kažem, kriterijumi koji obezbeđuju da sve opcije političke ideološke budu zastupljene na toj listi. Prosto u trenutku kad se suočavate sa elementarnom nepogodom, ne pitate za koga ćete glasati i da li više volite Moskvu ili Brisel, nego se grupišete, kreirate jedan front. Bilo bi idealno kada bi taj front, posebno taj studentski deo, smogao snage da se suprotstavi onome što je ključni element Vučićeve vladavine i Vučićeve politike već godinama u Srbiji. A to je da je učinio da je nepoverenje postalo glavni princip u politici i u društvu u Srbiji. I sada, kada imate opšte nepoverenje, kada studenti ne veruju političkim strankama, stranke ne veruju nevladinim organizacijama, medijima, to je jako, jako, jako teško. U takvim okolnostima nije jednostavno tražiti od studenta, od tih mladih ljudi, koji tek se politički profilišu, da iskorače i naprave još jedan korak, iako je on neophodan, koji bi pokazao da ta njihova moralna vertikala koju oni danas nose u Srbiji, etička snaga u politici, da se na neki način pretoči u mere, u mehanizme za uspostavljanje poverenja. Kada se nalazite na vetrometini i kada nailazi oluja, mislim da su ta pitanja ideološkog profila u drugom planu.